Ek is nog steeds by die vraag van gister van hoekom. Nou ek sê altyd een van die belangrikste redes vir ons journey op aarde is juist vir daai emosionele groei. Nou hoe kan ons in vrede en vreugde stap maksimum van die tyd, ten spyte van die omstandighede? Nou as ons vir ons eerlik antwoord met hierdie hoekom vraag, hoekom ek wil reageer, hoekom ek iets wil doen en ons kom by die kern uit, dan sê jy sien, dit is die manier hoe ons ware intensie toets. Baie keer wil ons ietsie doen en ons het mooi planne en goed, maar dis baie keer miskien uit vrees, miskien uit minderwaardigheid, of jaloesie word dit gedryf, en ons sien dit as iets pragtig, maar dis die fondasie dan van dit wat ons wil inpak, en dis nie die regte fondasie nie. Ons wil iets uit liefde, uit vrede, uit vreugde, uit regtig, uit joy, uit dankbaarheid wil ons aanpak, en dis hoekom net ten laaste hieroor, dis uiters belangrik om eerlik met jouself te wees in elke situasie, hoekom jy